magkisgutag, kamatayon siguro ang uban, kiyawan o manindog ang balahibo. Apan ani ay usa ka babae nga kanhi manager sa dakong kompanya ang nibiya siya trabaho tungod sa iyahang passion nga mamahimong embalsamador. Doon na kuno siya mga kasinatian nga dili niya tuyoon manglimpaw kuno ang iyahang balahibo. Ako si Lynette. I'm 23 years old. I'm a licensed embalmer since 2015. There's a lot of misconception about embalming. They think nga kwaon ang organs, which is not the case. What we do in embalming is arterially. We put the formalin inside the artery and then we push out ang blood. So it's like replacing the blood with formalin. There are times nga manimbaut ang balahibo inside the morgue, like if trabaho, pero pretty normal, I think. I don't feel the presence of it, pero it's just the goosebumps. I don't think I'll dig deeper about, what's the underlying meaning of having a goosebump. We respect the body. We don't treat them just because they're dead, they're an object. It's a passion for me because it doesn't make it like a job. It doesn't make it like work. It makes it like I come here every day for a reason. I enjoy being here because I love what I do. So ang kahadlok, anaada ko na nasuna-huna sa tao, apan ang labawang makakahadlok kung wala kay trabaho. Busa, kinahanglan atong hampingan o mahalon ang atong trabaho. Mga kaposo, ako si Alan Domingo. Ayaw pagkalimot sa pag-like o pag-follow sa akong Facebook page, Alan Domingo. O sa Balitang Isda. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat.